za prekhraničné sotrudníctvo Brčko distrikt i opština Brod z Bosne i Hercegovini i Horoc Rimska Mitrovica i opština Šid z Republike Srbije z Evropske unije po projektu Švitki odvid obezpečeli 1.159.000 evra. Konferencija za novinarov znahodí počátku projekta Švitki odvid otrimana u distriktu Brčko i opština Šid za svoje potreby dostala 336.000 evra, način podzekoval predsjedatelj opštini Predrag Vuković, nahlašujući, že tenderi budu tako i rozpisani za nabavku potrebne opremi za projekt Švitki odvid u slučaju prirodnih katastrofoh, jak co to bul i Viljev 2014 roku. Včera u Bikiću buli okončovateljka dlužnosti direktora Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh Ivana Dudaš, ispred Nacionalnog sovitu Rusnacoh Jevgen Mudri i Nataša Edelinski Mikolka i Romko Papuga spred opštini Šid. Rozprava vodzena koloceku pririchtovanja centralnej manifestaciji označovanja Dňa Rusnacoh 14. januara 2017 roku i pririchtovanja o provadzacích manifestacijoh u Bikiću. Po ocinki prisutnih pririchtovanja čeču po planje, domašnji dostali 10 minuti u svjatočni programi, že bi ju zrobili zo svojima vlastnima mocami, a monografija valala tiž budze načas okončena i hosti pozdraveli odluku domašnjih, že bi uvodne slovo napisal Miron Žiroš, a recenziju knjiški porobel akademik Nikola Mušinka. Romko Papuga obvisel domašnjih, že roboti na Valavskim dome kulturi u Bikiću počnu šlidušćoho tižnja.